STPन सिवरेजीचे उदक बागा न्हंयत सोडिल्ल्यान लोकांची भलायकी धोक्यात आयल्या असो आरोप करत त्या विरोधात काँग्रेसीन गोंय राज्य प्रदूषण मंडळाक निवेदन भेटयले। चेअरमॅन आणि मेंबर सेक्रेटरी कडेन चर्चा केली आणि हो प्लांट सील करचो अशें मागले। बागातले STP प्लांटांतल्यान व्हांवपी सिवरेजीच्या उदकाचो विशय घेवन काँग्रेसीचे फुडारी आणि वावुरपी शुक्रारा थेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या चेअरमॅनाक मेळ्ळे। थंय बरीच बाचाबाची जाली। चेअरमॅन आपले परीन जापो दितालो, पूण काँग्रेसवाले समाधानी नासले। तांणी कायदो आणि मोडिल्ल्या नेमांचेर बोट दवरले आणि प्लांट सील करपाची मागणी केली। So then when we asked them if they have any copies, so I don't know if you are aware, the plant is already operational. Are you aware of it? You ask me how, I'll answer you. Yeah, see, actually there are two aspects to that. Yeah. One is, you are aware, plant is there. You have given consent to establish. The tankers are already going and unloading the sewage. We will come to what they are unloading later on. But there is no consent to operate. So first of all, there is a violation on that. You agree? It's a violation. And I tell you first, you tell you all this, then I answer. Instead of one word. No, I think so. We'll go as a dialogue. You can answer. You can answer. Yeah, we have given granted the consent to establish, and we also granted the consent to operate. They have both the consent. When? This was granted. I can't just offhand. I'll tell you, but I can give copy also. You can ask for that, and I'll Yeah, give you a please copy. ask. We'll give you a copy. So when was the consent to operate given? That's what I'm exact date to after, because Right. when you are talking like this, you ask for the date. Ek date ask for No, the you can just tell your staff to bring. We'll get it. So कन्सेंट तुझ्या आधी कितें इन्स्पेक्शन बघ वचचें पडटा तुमकां आमचे रेग्युलर इन्स्पेक्शन केला तुम्ही टेस्ट रिपोर्ट बघ घेतला तुमचे टेस्ट रिपोर्ट कितें हा म्हणटा सर तुमचो लास्ट व्हेन वी ग्रांट क्लेम आम्ही तो टोटल प्रोसेस फॉलो करतो। लेटरा प्रमाणे प्लांट वॉज फंक्शनिंग हे सिद्ध झाले, प्लांट चालू आलो म्हणून बिफोर कन्सेंट टू ऑपरेट। Who gave the permission? मैडम सील इट। Seal it. You have the powers. Madam, you have the power. You signed the consent, madam. The powers are in front of you on the documented. Madam, you have signed the consent. I request you to sign the seal order also. चेअरमॅन दर एक गजाल विचारून सांगता अशी जाप दिवपाक लागलो। प्रस्नार प्रस्न वाढत गेले। सगळ्यो परवानग्यो आणि चाचण्यो जाल्ल्याचे ताणें तोंडी सांगले, पूण ताच्या हातात ते विशींचे कसलेच आदेश नासले। प्लांटाचे इन्स्पेक्शन जाल्ल्याचे ताणें मान्य केले। प्लांटाक परवानगी दिल्ल्याचेय ताणें सांगले। मागीर वातावरण तापले। तशे इन्स्पेक्शनाचे ताणें उतरय दिले। पळयात। No, sir. If you did your job properly, sir. Sir, if you do your job properly, the day you are not doing your job properly, I will show you your office. That you are not having a data with you properly. You can get the data from here. So this Ask for the data. This is the letter given from let me answer this. I'm asking nicely. I'm asking. आम्ही गोंयकार आणि गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय, कालाकोटच्या लोकांक कळोंक जाय, बागांच्या लोकांक कळोंक जाय। सो ताका लागून आमी सांगता इमिजिएटली आतां हांव मदीं धाडटलो सॅम्पल धाडटलो थंय ट्रिटेड प्लांटाक जे जर कंपनी बाब म्हणटा पळय नुस्तें मेल जालें देर ऑल्सो आमी म्हाका दाखोवनी आमच्या स्टाफाक थंय आमी सॅम्पल काडून हाडुया वील गेट इट। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।